ЮНЕСКО жашықәса рзы республикатә хәышәтәхәышәтәырҭа иаҭааит Ермантәылантәи аспециалистцәа ахирургцәа. Урҭ араҟа згәабзиара уашәшәыруа ахәыҷқәа аоперациақәа рзыҟарҵеит. Ас еиԥш аус алыршахеит Сынергәыгә уахадара ззиуа Жәларбжьаратәи афонд Аԥсны абзоурала. Аха иаҳа иуадаҩу аоперациақәа Аԥсны ахәыҷтәы-хәышәтәырҭаҟны рымҩаԥгара залыршахомызт. Уи азыҳәан ахәышәтәырҭаҟны иақәнагоу амаҭәахәқәа ахьыҟамыз азыҳәан. Аха афонд Аԥсны Урыстәылатәи аилахәыра биофарм ирыцхыраарала араҟа иааган иуадаҩу аоперациақәа рымҩаԥгара азыҳәан зда-ԥсыхәа ыҟам амыругақәа. Идуӡӡан иҭабуп ҳара сҳәарсҭахуп афонд Аԥсны ахагыла Суныргәыгә уаԥхьа днаргылан афонд зегьы акомпаниа биофарм Ростовтәи акомпаниа иахьа убарҭ рыбзоурала иаҳауеит оборудование ҿыц уи операционный ортопедический стол ҳәа изышьҭоу нас светильник алашара узҭо убри ҿыц убри иахганы иаарласны еиҭах ҳазыԥшуп изделия, медицинские изделия, нас аус злаҳуша адрели инаркны иаҳҭаху зегьы иҳагу урҭгьы ҳзааргараны иҟоуп. Хамакьана иахьала иахьымӡацыз убри аҟынтәи уигьы ҳазыԥшуп иаарласны иааргоит ҳәа. Жәларбжьаратәи афонд Аԥсны иаԥнаҵаз апроект агәабзиара ҳәаақәа ирҭагӡаны ауааԥсыра ирзыҟарҵоит ганрацәалатәи ацхыраара. Афонд иабзоураны имаҷҩым зылшарақәа ԥку згәабзиара уашәшәыруа ахәыҷқәа Ереван, Москва ақалақьқәа рҟны иуадаҩу аоперациақәа ззыҟаҵаз. Аха уажәшьҭа иҟоуп алшара арҭ аоперациақәа Аԥсны рымҩаԥгара. Ааигәа иазгәаҭоуп уи азыҳәан Еревантәи аспециалистцәа Аԥсны ҟарара. Жәларбжьаратәи афонд Аԥсны ахықәкы хадақәа иреиуоуп згәабзиара уашәшәыруа ахәыҷқәа ацхыраара рыҭара. Агәабзиара проект ҩнуҵҟала ишәышәҭырҩеиԥш уаанӡа зныкәымкәа ҩынтәымкәа ҳахәыҷқәа операциа ззан Ереванқәак ҳашьҭит, Москва ҳашьҭит. Аха ҳара есқьынагьы иаҳҭахыз убриоуп, ҭаацәа ахәыҷқәа зегьы убри залшара рымазар, ҳахәыҷқәа зегьы даҽаџьара иҳашьҭеицкыз Аԥсны ҩнуҵҟала алшарақәак ҳаԥшьааны, ҭагылазаашьак еиҿкааны ҳахәыҷқәа ачмазаҩы ахәыҷқәа абра операциа иазырурц. Убри аҟынтәи больница аҟынтәи аԥхьара ҟарҵахьан, ацхыраара ирҭахын. Ҳара иҳамоу апартнер Ростовтәи компаниа биофарм иҳарҭаз ацхыраарала насгьы Жәларбжьаратәи афонд Аԥсны иахьа спецтехника иаахәаны арахь иааганы аҳамҭаз ираҳҭахьеит. Ари операционный стол спец алашара, ҷыдала иҟоу алашара операциа рзаҳан ушьҭан Арментәылантәи операциа ианаҭаху убрантәи врачқәагьы ацхыраара ҳарҭоит, арахь иааны ҳара ҳспециалистцәеи дареи абра операциа ҳахәыҷқәа изырурц. Ари раԥхьатәи усӡам Урыстәылатәи аилахәыра биофарм Жәларбжьаратәи афонд Аԥсны еицеиҿыркаауа. Аилахәыра ахаҭарнакцәа ирҳәоит есымшагьы ишазыхиоу згәы бзиам ахәыҷқәа рыцхраара аус аҟны ирылшо зегьы аҟаҵара. Года 2 назад совместно с фондом Аԥсны мы начали вместе работать по проектам разной категории. Также реабилитационные центры поставляли деткам ДЦП. Сегодня это немножко другой проект. Здесь медицинское изделие. Для этого мы с президентом компании фонда Аԥсны вылетели в Ереван. Совместно с врачами мы определили, что нужно для Абхазии в операционный кабинет, для того, чтобы детки все могли сделать операции, не выезжая из республики. Мы также согласны и к другим проектам совместно с фондом Аԥсны делать для того, чтобы детки все были живы и здоровы. Жәларбжьаратәи афонд Аԥсны аԥҵан ҩнызқьи жәохә шықәса рзы арҭ ашықәсқәа ирылагӡаны афонд еиҿнакааз агәы ҳалалратә проектқәеи акциақәеи рацәоуп. Урҭ рхыԥхьаӡараҿы Аԥсны Аџьынџьтәылатәи абашьра ветеранцәа ацхыраара рыҭара, иқәыԥшуа аҭаацәарақәа рыдгылара, Аԥсны ашкол-интернатқәа ацхыраара рзыҟаҵара уҳәа убас егьырҭгьы.